I evo nam čovjeka odluke. Evo nam našega dragoga Ivana Rakitića. Idemo Ivane, još jednom pokaži onu svoju mirnoću, još jednom pokaži rutinu u ovakvim trenucima i odvedi nas u polufinale. Pogledajte Zlatka Dalića, na klupi je, ne može gledati ovu dramu. Rakitić, Ivan Rakitić vodi Hrvatsku u polufinale svjetskog prvenstva! Pala je i Rusija! Zagrlite se, veselite, ljubite, skačite, pjevajte, plačite! Hrvatska je među 4 najbolje reprezentacije svijeta!